everyone! Kadagiti sana makamamusyak ni Jenna Almoite mga kakamakas man ng biyanang. Kentakin kukwa kan original uploader iti biyag ti tao at drama. Amang kapkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yu amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti drama makablaaw ang mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Nicole Cabulos, Christine Jane Imasa, kan Leonida Bagala. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear manang biyanang, ada asawa ka na laing agbulod, no ada makurso na daan na buludan na. No ati pa kitikas nga raramidan na apaan nakmat, isungawan maramidak. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatang. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramidan na itay veterano a karpintiraw. Natultulan ko lang nang itatatang. Mabuibuyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Untatang, nanta buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga mentay palamay. Sige lang tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, anasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron sana kasi jay daan ang manugang ka. Anya adaan asasawam ba? Katwan mait, daanin ata na bayagan ang manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbalin ang manugang ta dayjay, awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Predo kat saan ang naimaot. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamay. Awan matsabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayon pa'y mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbagaam jay amam Lina, tanay. Rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano din ang isubli? At dapay mo tay may sa apalami. Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Kasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga kasjayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isuble. Tagikwaan nan ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu iti tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan ngayon sublik dayjay. Awan to pa insub-subliyo. Dahil tangamin ti madi kanya yung agbulod kayo, ngamahan yung amo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan nyo mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di manugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpal. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung utotoon jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di manugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respetaw. Kasano ko mga respetuan di kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babain yo. Agbubulod kayo nga katugangan.
Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasaw na di manugang mau. Sinaan la ko mga mino nilandaw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo ngay sublay. Adaya. Awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpailiak, Lina, anak kao. Agpawit ka. Aywan man tatang, tani, adar aramida. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tama panakaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manawk. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Idinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abaraw. Isublik tumat laang. Itadkon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunod kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't di ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manawk. Ala, karnet baka ti impagatang ko tatang. Saan amano? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manawk, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manawk. Manawk, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay, itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ayang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat ibagbagalaang mo ni Nagalas Lina. ti ugali yung agina. Pagbalinandak pa yun akusay. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam dita sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Why, ta naminsan la ka nung inusar ni Prido ang manugang ta. Ginawat ka katintid na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakay. Di ka laagbaing. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maghanap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa amanugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat, akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas dyan nga mapan ijay ili abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit da dyan nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga midisimbang pat. Nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepemat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipud idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan.
Awan na dyan nga katugangan ta. Kusit na dyan. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na, abirat. Abangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tama ni pud idi, Han pa'y nga lakay kat kas jayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kas jay nga aramid na taagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspos yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo te kas jay nga aramidan na. Maditi kas jay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katuwa na. Alaan nyo latan tatang. Uray tajak pa'y matusarin. Pausta ba kay? Umay kalumugan na tama pantan makimitay. Ay, manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor? Inton ko na disgrasya ta. Nagla ka. Sanaya ka ang motor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumaruno ag tricycle laklaangon. Baka mo ka. Paggastusan matiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahit Basta ag tricycle lak. Mabutungak nga agang kas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga ro day. Karyaw! Just kilometer motor. Ay, anyat aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan sabat prino na. Timayab mutan. Ikaw, Ala ka, nadadaulan ti sango ti motor. ikaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak, tanadagsen ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanggay amak ang. Wen, danag mon aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka. Di mon pabuludan. Mabainak mo't nga rod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo. Pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano aya teriyon yaon? Into no may alawas. Ag-commute tayon at awa mo lugan tayaw. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausarin tayo alugan Tauray siya tagmanehaw. Kawa mo nga rudlugan tayaw. No kaya mo bulodam tay lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, way. Nasingpot na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunam metlan no asino dan anag nga ngato at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ure kayat kayo pabuludan saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sa nabala ita ininayadag tagmanehaw baraw. Uray inayadan nyo tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matay.
Saan kayo madasigod nga imawt? Tatang, saan mabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No di yo kayat nga pabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulo dita. Ala ni tatang. Di kay ko mamasasair, tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo, pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige, tatang. Pabuludan kayo. Abangam aparay. San kwa lugan dayta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw, paray? Tay gayim ti anak ko, paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nangamin na pananda. Iso nga awanda dito'y balay. Talo aldaw da iti napananda. Kaya't na nga tangay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaag. Agpaisaw, paray? Wan, paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wad paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wun Oraysan ka agwapo no imanehong layta. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagus Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, wun paray. Isublik ba't lang ti malam na? Ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa iti pakitakin ka alisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na bakay. Natiliwak. Apay. Sigon ka na iti pulis. Karnap ka na tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan dakmet tay nakarnapan ka na. Kan pangmotor lang tay lisensya. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan lang bakit. Umay ka dito presentaw, itamit lang. Ikuyog mo na para iskaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pagpulod na. Ay nagararamid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay, Mare. Sapay awanan di gayam ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rudan? Si ka nga rud ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si ka tinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangan pa'y nga rud iti sangaribo ka no kuna nila kay ko. Ha? Ay, pasensya, Mare. Jak sumurot. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mau. Ang jakmet nga ron amot ti ayanan. Uray ti anak ko, di na amot ti ayanan, tadi na kano makuntak. Anya? Ay na, mangipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet nga may. Kat imbagak lang arudan at saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latang amin na binulod. Tulungan na anak ka. Anya nga aramitag. Mabalod akong butay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mangala tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ka. Isa tulungan dak ko ba? Mare, ada napinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya dayta, paray. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman kunak no mabalo da kaw ni tiagnanayaw. Pag nakmam dayta na pasamakan ka, Karyo.
Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta na pasamakan ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Ha? Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, karyo, E karim, adi kan agbulod iti urayan niya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha? Uwan ba kahit promise? Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kong tinakdaran na mat nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga niti husto ti asawak, tasaan mata na nagbulod iti urayan niya. Alakastan, tigayam mo, pausta. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Dakkel mananayaman kada kayo amin. God bless, iti tonggal maysa. Naragsak nga oras tayo manan amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Leona saan napud no nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na. Shoutout mampay kani Lian Gonzalez dita Tarlac, kani Edmond Bautista dita California. Kastimanti ko na ni Kabsat Leona. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanagadutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daydaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasa. Rugyak man ti agsalaysa. Nanang, asino jay lalaki nga naggapoy to'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nekat, imbagayo kumaanga syaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjay tao. Kano ni ading mo mga road ti kayat na apasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako untan eh. Kumbutan da to'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan natang, adda pa'y ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tidaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay na, gyaman nito'y natangay padawat mo ati na balasang kao. Siya pa'y nagngin natin natangay ta. Naimbag ka na kayo at akanayon kaya makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasidaan. Nang runa no kastiya kapurus. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kao. Apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Ngamawan sa mauray may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti.
Mayat kumaata ni bumakutin abalasang. Nagalas mga amin ti ugali na Jacob Samaw. Iso nga awang mayat nga garam kang kuwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay, anyat masapulyo? Mabalinti pumasya, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matdata. Ay, wait. Native ang manok. O atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Damat lang takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo ngam. Thank you lata ito native nga manok. Ay, saan ba't asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas nga agmaymay sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intod na Alaan niyo, sakbay nga ibabawi na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko nga min ijay ilay. No, apay mat ngamin nga may ranran nga awan ni Tina, no kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranran na namat. Wano saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tama nga numabayagan ni ading mo. Nga nga oras no sa mga patnitina, Leona. Ay, sigurado nga marabian dahi siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adyan, Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar igtoy. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwapo kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanulangan tingipan na. Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam ngay iti manok nga nyawat ko kinkabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Urayam ata, makisida ka. Naimpag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasya. Si kamot gayam Ramil, sumrakaan. Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Oray saanan. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadanon kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ne, ada kamat manan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Tumatek nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang-entertain ka ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapon nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa'y tagdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangaw. Ni, saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na ya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiinayatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwang pa'y ti ugali na Jak pa'y mat inaklon day di Ramil manang.
Ibagbagak lang mata. Tama nga no, inton sumarunok at madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag kapay nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal adag gandat nga agarom kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga ro danak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ak aparakan ka, ni Ramil kuma, nasingput da di abaro. Ay nanang, nasingpat lang itida mo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magustuak adakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanen ama kaputot. Kad ni Ramil nga nasingput da di abaro, awan makunakken ko na. Aho, haan nga mapagtalkanday jay nanang. Madlaw nga damat pa nagusto na kanyak. Ha? Mangkita ka lang iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mati na. Hangkang aganat nga makiasawa. Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaan nak, tina. Paunaan nak pa'y nga makiasawa, santo sika. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan niyo. Ay napanak man limbatang ni Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, padasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang ko na ni manang mo alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matkit day. Sumapulak lang nga iti sabali apa kay karyanti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kaya, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din, kat saan mo't nga iso ti kursuradak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag kwa dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Ha? Nakadamagan niyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Ha? Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti bagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni manang mo tabumakitan na balasang. Nga mawampay uray may sang agaram kang kuana. Winaangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, anti. Takababa inti kas di nga bagbagana. Ay, wang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamad-madlaw ko kanya ma. Ha? Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas di nga iti bagbagam kadagiti agar-arom kanyak, Manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang, Amo ka? Adam treknam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot.
Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na? Ha? Napempen, tasak matlang ang dayjay? Nay, apa yun Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manan sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarong kar kadagi jay agar-aram kun ka. Kasano asarong karan dakdagi jay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga ro, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nubyom, kat foreigner pa'y. Wan nanang. Amo ka din ni manang mo dayta. Saan nanang? Jack imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang, asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samat na dyan. Ay na, imbag ta simbang kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangput mutla ang tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la simbang put. Ay, agora kayo. Ag-practice akpay mat nga ag-English Hangko nga amo ti agsaway ti English. Eh, amo yung jack amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga ro ti problema. Ore karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang ti amo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leon? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasangwaan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagang mahang kung nga mo tag-English. Ay, mabisin ako nanang. Iumayandak man iti ka nakaitula ko ti balay. Anya, apay anya ay ati kukuam dito anak ko. Itay-pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta, baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kanjak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarasaraaw dato tiyan ko. Leon, Ay sus, umasidig man ng kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kid di. we're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Nakariin ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan atag sa sangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati kurso na na jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ruti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti English. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang,
Apay ka di? Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kun ko nadala ang mat Ay wan manang, plano minti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di mo timbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nobyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Katdumtang tulad ta ha? Basta ang ko kayat nga umuna ka nga makiasawa pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumuwar ako. Inakagistambay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo, Luna. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nobyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Parang nangyara. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangkwa mo isungsong bat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyaman nakta na aklon mo matlaangan abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya nga, tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matladagos. Thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga min tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam si ka, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no anya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan iti Pilipinas dati na nanang. Un nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katagtay ng rimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakitipurin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat namin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmatla kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay ibtan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Katkas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Kat uray manang tulata at iyawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbagay ito'y lugar tayo ang katugang am teritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matliw na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumangpatan ti retrito ni tinakanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaitoy. Ay, niti natin umawag. Ay,
Hello, Tina! Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga eh. Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayin ti katugangak nga iretreto kan ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Diyan mo'k makaasawa akon. Nang namnamak pa'y met, iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon ko latan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan ang maasawaan. Alakastan, tigayem mo, Leona. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa. Hello gagayam, naimbag nga oras yung manan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kan shoutout mampay kani Stanley Balag dita Pudtul Apayaw, Evelyn Kalindas dita Dubai, Lord Jury dita Macau, kan Resti Vilota dita Isabela. Manipod man kani Kabsat Duro san napud nanagan tintay patangatang drama itang gastoy tikunana. Dear manang biyanang, adanak ko a profesional. Kaya't gaputa di adal ti anak ko no mabalin tsak kayat nga asi tagbalin na at trabaho na. Kan oray tagbalin anobyo na. Ti kayat ko katpada na matla ko maa-professional, ti pakirelasyonan, wano pakiin na yatan na. Rogyak nga rod, ti agsalaysan. Itata, nakagraduar ka na nako. Anya nga ti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaymot ah. Mano atawin mo't apuro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho ah. Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Insan Ches ka ngay. Di na mo't impakat ti ingraduar na. Sa bali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas nga agpaysa o ngam naitabat na agmanmanik yor tararamidan la. Wan nga ro tatang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagito'y kuko. Ipa-extension ko manen dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patidugam na kita ko kaum. Isunto man lang ayal alika akamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usarin. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mo sakit diti katulungan dito insan. Huwag nga rod, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok mo tasan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mo ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan, ikaw na. Anyat kaya't mga merienda ya. Mabisinak mo tankat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy o. Pagpalingkiyo. Ang damot ditante pagbayan nyo iti silaw kang danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamala ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kana dapay pagpalingkay. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit la mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot ton trabaho. Kas makita yung mat. Inal daw aday wandak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nananang, pasensya kayo. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arud narigat mo at no kontra ti pagragsakam nga aramitan. Makaambo ka anak ko.
sweldo akon. Dahito ti kwartayo, igatang yu iti masida. Day talaang, Tabasit matla ti sweldo. di matdakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam, Sonya. Dakkel nga agpaiso, ngambasit mat ti sweldo, tatang. Minimum laeng, at dapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwartak ang, alangan nga itid ko aming ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal anong dakkel ti sweldaw. Apag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laeng atatang? Naimbag to laeng no maipromutak. Tabarang ngumato ti sweldo. Nay, ada ka mo dito'y paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki akmanong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit di ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno at trabaho na. Ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika ngay, nagpalingki ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak na nagbayad iti bill ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mo't ni Sonya ti kwartak na nagsweldo mo't na iti kumpanya pagtrab-trabakwan na ang masadutak pa yung agpalingkay. Siguro dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ay wala, dakkel akumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ay sapay nabatik tay kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak timang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag isulang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilimbri ka kung may ti pamasahe ka. Sonya, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kami. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan man ang trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati akwartak dito Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manan iti trabaho. Tanay, asidag manan ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man na no makalung out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kakit nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan analaka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadag iti katrabahuan. Nagtatangsit na. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad adalatan. Tawan problema iti kwarta. Itamot tan, nakarkaro ama pressure. Sonya, amo man no sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Ni Jerome tinubyo na tatang. Apay ayan. Una yan, di na nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y matapada aman nalaw. Nasingpat kit din ni Jerome nagagat pa'y. Una nga may mayat kumamit laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo isuti kayat na. Ay wine, kaano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mao. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumo lang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay na, ay agyamanak baraw.
Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakababain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung kami nasurprisahan ni Sonya, tata. Adagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit kamot laangan, Cholo. Si manmo't gayam tinobyo ni Sonya akasinsin mo, anak ko. Wenanang, nabayangan nga amok day ta Isu na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong itisiman. Wen ngam nagasatak mutlatak ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam adamang mga kuachismis anak ko. Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo, may papan itinobyom. Tagibas itin na ka no taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga'y ka-agriculture tinlepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Cheska balasang kaw. Kanya nga ti plano mitibiyag mo. Ha? Anyat kahit yung asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat kaw. Ha? Kita amot basit balasang kaw. Mano atawanan manipod na kalpas kay ti panagadal mo. Ang maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabod lang kokoko ter aramide mon balasang kaw. Ni agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat taday ta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang kalkalkal iti ingron dita. Uncle. Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. Ha? Ay, awan na Ang balin kan tulaga nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang dati Nudikat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan, Jerome. Tatay bak nang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Ken impakat na tay inadal na. Lay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserek tay gayem da iti may sa vocational school. Kasta gaya, imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramiden na. Pagyaman nakit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nisunya nga'y, kumusta mo't tan manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y itataakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalintong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wana, sana kasi di anak mo, adi na amot agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot na kinamaestra ti inadal na iday? Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan nak idi ng pasadutak. Kanya nga tanong mga alakamot iti education units mo. Bareng mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho kay tidwa, wano talo abulan, ag-resign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia. Ano mo ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakil ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanan iti barko. Manuabulan manan ti palabsan santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw.
Awan tatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko maa. Nakababain mo't tatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw anak ko. Kat sa pala ko maata agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahwam. Panunuta nga dapat nag iti adim nga agad-adal. No ka na yung lakas ta, ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa mutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ko. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day ta agbalin nga apukaw. Ay, inyawag mo ka din, kanitsulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawin ka day. Kaano ngay kasarna ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mutan te message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. O kat inawagam ko maa. Di na matsungsungbatan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag-message manipod nagsubli ijay barko. Ay kat ang mga nubisya. Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay wan late. Addan to na po kaw. Putot ti siman. Kat apa man na makaawid man ni Chulaw. Pagkasarak idan. Jak kaya tarong marti ubing di dapay nagkalaysa. Kat kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaata kas talaang nga agpaiso. Like, anyat ti kayat mo asawan. Pagduado-am jay siman amanugang kaw. Ay, Saan man atila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin ang manugang mau? Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, Manong? Apay ko mga apalan. Apalam! Apalam, lete! Tatang. Apayan, Sonya. Bigbigat agsangsangit ka. Kas na di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano natin mapasamak kan ka kan iti sikog mau. Sa pa'y madlawan ta tiyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmatanin nawawagan ni Cholo. In black nak pa yan. Anya, Awanin, tatang. Intarayan na kung tiyamati sikog ko. kasano nga ron itan? Kunak man no nasingput na di Chulaw. Nasingpat hindi saan na pa'y anaala ti kayat na kanya. Ngam hindi nagsikugak. Awanin, tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pa'y laturnong ko. Parikot ko nagpasngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mo't anagbayag ka dagiti kumpanya anastra ka. Napili akmat ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabaho. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka ti at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Kuna na apatulodan nak iti busbuset nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y mati kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka matan insan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipaglading itak insan. Ala masapol nga agbalin ka na tibker para itisikog mo.
Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, Uncle. Agyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manay. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, Uncle? Bakasyon nga min itadagiti ubing. Iso aday to'y mananapan nagkukut aramidak. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Tsak masango akulutan atan eh. Agsasaruno madagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kadadya kamsat ko ta pakulot a pakulot. Ngam da tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax nito'y balayaw. Maringringak iti anak ni Sonya. Saan ngagpakaturog? Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas lamantika mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insanson niya, Uncle. Anusan niyo pa'y laang, Di na lang arunan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit dyan. Sa pa'y nagmangit di anak na. Masurunak. Karup-rupa pa'y mo't na di siman lulokaw. Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anyang arun ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Suray kaanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man dita, si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagat. Saan ang mabakbakante? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturog akpay lang. Kastamlat ta akanayon ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang may saang akanintayaw. Agsuro kakitimot tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak nagmanicure. Ay, awan isam ko dita. Kan kababain. Di adala, ng mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't lang may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasudos kamot ngamain. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskarte. Tatang, Doon napigsapay kumanag iti matak ak. Sursurwak mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Kapno adalang may saang. Ang nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat mo asursurwan na gitar aramida? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman nak insan. Lukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wen manong, inton umay abulanen. Ay, imbag pa jay anak mo ta ikasardan. Ngam jay anak kaw, ay linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinobyaw, ta mga nulukkundan tumanan. Imbag pa'y ka jay anak mo, ta oray man nanon lang jay pakiasawa na, bimak nang, gapoy tinaglawa amula na anak na tangkan prutas. Ay wen, talaga ngamin ang nagagat jay agbalin a manugang ko, manong. Awan makunakkan kwa na, nasingput pa ay. Wan nga raw. Kabagays,
Sorry mababainak kada kayaw. Ado ngamin ti sinasaok iti kalabay sa may papan kada kayaw. Kat ita lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakat anya nga road, tay kunada nga roden. Maipalubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris iti nagbiddutan tayo. Kukwaklatan ti umapapal iti kabagis ko ta napintasan ti biyagda gapu iti anak na kan iti manugang na. Narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada tadi tayo amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod napintasan nagbanagan ta anak ko tawan mat maanusan na at trabaho. Alakastan ti gayam mo duro. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa.